자판의 शनिबार नेगुफुथी 송고 म्याग्निच्युड भोखा बोगदु अनिया इकथ शनिबार बहनी छिन्छता इजुया च्यागुको मिनेटे फुकुशिमा प्रिफेक्चर या केन्द्रबिन्दु देका भोखा बोगु अनिया सञ्चार माध्यम तेस नेथंगदु अनिया अधिकारते कथ मियागियो फुकुशिमा थो भोखासा हुनी मोदिन सुइमा खापा जोगदु न्यव थो भोखा नेगुफुथी छगु म्याग्निच्युड धासन लिपा नेगुफुथी सोंगु जुगु जापान मौसम विभाग नेथंगदु सुनामिया संभावना मधुसान तटीय लागा दोपिन्त चोया थासे वनिया लागि न्यवहे नेथनाना बिगुख वंगु शनिबार वगु भखा सन् 2011 या गुंगु फुती शून्य म्याग्निच्युड भखा या सालिचो जुगु टोकियो प्राध्यापक केन्जी सात के धया दिला सन् 2011 स वंगु गुंगु फुती शून्य म्याग्निच्युड भखा लिपाया सुनामिया हुनी थ्याउमथ्या झिनगुदो मसिगु खसा आपल तंगुन ख थयदथि जापानिया नामियस वंगो आइतेबा हकन न्यागु फुथी छगु म्याग्निच्युड भखा बोगो अमेरिकी भौगोलिक सर्वेक्षण संस्था USGS नेथंगुदु